Difu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along K8 DCC at the Joint Extended Amai Kepadopon. Difu St. Mary's High School Annual Day Alur Alon Pen Catalan. Chungajan Baptist Church along Ninkan Phuket ke Chok Arni Catalan. Kardom Adaba Biota long penili Vizarbon Kropi non Biotang Tonpen Architect Joy Singh Doloi Auditorium Hall Difu along Karbiang Long District Congress Committee Atom Penchipatirpi Ponsi Phai Kunini Phai Pli Arni Joint Extended Meeting ke Padopon Biota Kadnya Society Malong Biota Nangli K8 DCC atum pen ke Padopon Joint Extended Amai along Aluhi Sarpu Aman pen APCC Amai Phu Ripun Bora nang Chetong Dun Phapangjang Aluhi Aman pen Abarim Uttarakhand a Chief Minister mate AICC in charge Harish Rawat Chopha Aluhi Aman pen APMC Amai P Shehnaz Yasmin Hok Minister Barim mate APCC Kongchun Bang Ajit Singh MLA Barim mate APCC Kongchun Bang in charge K8 DCC Dr. Durlaf Chamwa WKA DCC Amai Phu Sarthe Kramsa MP mate KACC Amai Phu Biren Singh Intipen Cheng Lok Pin An ke thegeding atum chetong du Mailong MP mate KA DCC Amai Phu Biren Singh Intipensi Mai ke phalam the jaipon Mailong Mondol Committee Mohila Committee Lapen Youth Congress atumpen labang so Mailong East Lapen West Karbi Anglong along non ke bag jikile hut ke chepa hai pon jia phon an ke bori pon bomlo Lapen klempon bomlo pusi Mailong lam the ke jaipon pado Uttarakhand a Minister Barim Harish Rawat pen lam the ke jaipon atengki BJP sarkar ke radaphan ke pachobai Lapen kachong thui alam akam lok si ke than gas petrol Lapen diesel ai huya dor ke pasu ke radaphan kachenek asonsi nang mandetlo Lapen khayang bong pacharwo saya bidita BJP sarkar nang pen Hindu Muslim Lapen Christian anim kirim angbong khai pacharbo saya bidi nang klemlo lase khayang bong chibhong ching check nang ni pusi mailong lam the jai te kang APCC Amai Phu Ripun Bora pen lam the ke jai pon ke non ke bangji kilik along Congress si highway ji Lapen Rahul Gandhi si India Prime Minister nang man vek po pusi radaphan aning pathe te kang Financial power was given by the Congress on this and it is running successfully. I think people feel contented and the time comes, Congress evolves the situation, then act accordingly. Honestly, if there is some weakness, something we'll definitely like to get it reinforced by financial inclusion. We have already decided to take up this matter with the 15th Finance Commission, the government of India. राफेल डील देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है जिसमें प्रधानमंत्री जी नाक गले गले डूबे हुए हैं और ये अंबानी को फ़ायदा दिलाने और अंबानी के माध्यम से जो किकबैक है उनको कलेक्ट करने का एक तरीका अपनाया गया है जो जहाज़ फाइटर प्लेन हमको 526 करोड़ में मिल रहा था उसको 1670 करोड़ में खरीदा गया है पब्लिक का पैसा लुटाया गया है और पब्लिक अंडरटेकिंग HAL की जगह पर अंबानी को जिसको जहाज़ बनाने का कागज़ के जहाज़ बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको पार्टनर बनाया এনেধৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ টোটেল 18 ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ হৈছে আমাৰ নৰ্মেল প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ পৰা এইটো স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপ দিয়ক উত্তৰ দিয়ক এইটো প্ৰগ্ৰেম লৈ আমি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবিলাক মণ্ডলৰ পৰা ধৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেললৈকে বিভিন্ন পাৰ্টিৰ যিবিলাক অফিচ বিয়াৰ ফাংচনাৰী আছে তেওঁলোকক লৈ আমি এই মিটিং কৰিছোঁ আৰু এই মিটিং আমাৰ 18খন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লিট হৈছে বাকী 33খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি ইয়াৰ পিছত কমপ্লিট কৰিম উই আৰ ৰেডি লোকসভাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ ৰেডি আৰু বাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আৰু বৰাক ভেলীত আমি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ৰেডি আৰু ডিমা হাছাওত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ৰেডি ষ্টেট চাওক দিছ ইজ এ ষ্টেট উইদিন দি ষ্টেট এইটো কনচেপ্ট আমি যোৱাবাৰ যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ইলেকশ্যন হৈছে সেই ইলেকশ্যনত অন প্ৰিন্সিপল আমি এইটো ডিমাণ্ড অন প্ৰিন্সিপল উই হেভ এগ্ৰি আমি এইটো এগ্ৰি কৰিছোঁ এতিয়া আমি এইটোৰ ওপৰত আমি এক্সামিন কৰিম আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ যদি দিল্লীত হয় আমি ডেফিনেটলি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে বৰ্তমান যিটো এক্সিষ্টিং অট'নমাছ কাউন্সিল আছে ইয়াক মোৰ পাৱাৰ অধিক শক্তিশালী কৰি আৰু যাতে আৰু মোৰ অট'নমি যাতে ইয়াক দিব পাৰি সেইটো আমি তাৰ কাৰণে আমি ৰিকমেণ্ড কৰিম আৰু ব্যৱস্থা
Difu St. Mary's High School Annual Day Celebration Phai Kunini Phai Pli Arni Alir Alon Pen Katalon Pona Birta Kada Sasai Hemalong Perangke Pen Birta Nang Pali St. Mary's High School Annual Day Celebration Ajay Mekalong Aluhi Sarpo Aman Pen Karbiang Long Autonomous Council M Jagat Singh Ing Teacher Tongdun Lapen Man Pen Aluhi Aman Pen Difu Diocese of Bishop Retired Reverend Paul Medgat Difu Diocese Vicar General Reverend Father John Timong Italy Pen Reverend Father Embed Rosio Difu St. Mary's High School Manager Reverend Father Thomas Maripurat Difu Dyson Board of Education Director Reverend Father Tommy Pelly Reverend Father Saji Lucas Reverend Father Saji Satum Chetongdun Difu Don Bosco School Pen Thanbang Kasang Rong Parpi Lapen Monica Derapi Reverend Father Sister Brother Lapen Prek Jamakai Lapen Anim Kiri Matum Penan Pada Rongsar Hori Terang Jonas Singh Tiso Jensi Ingling Lapen St. Mary's School along Kecharli Dun Asomar Apia Potumta Chetongdun Alhi Sarpo Amat Pen Gachetong EM Jagat Singh Ing Tipen Lam Thi Kichai Ponke Asamalong Riang Kangalong Karbiang Long Henlo Kethenai Setame Kecharli Adim Mate School College Aphai Avelang Alang Lihin Pen Don Bosco Arori Matum Pen School College Karbiang Long Ang Kangalong Kangpupon Thek Pot Kachoro Alam Thi Pajerpon Kidam tang 1968 aningkan Golaghat District Angkang ke Parlo Chungajan Baptist Church Amhang Patheksi Pini Arnian ke Ningkan Phokep ke Chokmate Golden Jubilee ke Parlo Pon Birda Kat ni Sapherang ke Anand Terang Pen Birta Nakpale Nihang Karbi Baptist Association along Kaching Bedun Chungajan Baptist Church atum Penchipatirpi Ponsi Phai Kunini Phai ke Thom Arni ata por phai kep apor pen men kache thap lapen aluhi atumaphan Kangthum Karni apor lapen Arni tili pho apor pen ke Chengsi Kanghong Girja Padoponlo Sokme Baptist Church Pastor Boli Inklipen Ketchapam Phupon Amayalong Arnam Alam NKBA Executive Secretary Reverend Benting Teron Pensi Than Ponlo Phai Kunini Phai Pli Arni Mati Kichut Arni Ada Por Phai Sirkep Apor Pen Reverend Benting Teron Arideng Pen Chungajan Baptist Church Golden Jubilee along A Ingpu Ponlo Adon to Reverend Davidson Ingti Arideng Pen Penel Ingpu Ponlo Lapen Reverend Lawrence Ingti Pen Jubilee Souvenir Ingpu Ponlo Ada por phai kep apor pen karcho amailong Pastor Baburam Prong Pharpen Ketchapam Phupon amailong Chunbang Kohelet Phangcho pen Kachitong Aluhi Alpen Pregjam Karcho Lapen Nong Eki Pachira Por Enlo Adun Thu Karli Tanga Tumaphan Kachikimo Apor Lapen Kehoto Baptist Church Lapen Chungajan Baptist Church Atum Pensi Jumisen Alun Lunsi Parjupanlo Rong Theang Baptist Church Pastor Pen Bible Porhi Pons Arnam Alam Reverend Lawrence Ingti Pensi Sertalin Karcho Pen Pachatonsi Arnam Alam Than Panlo Laso Amaya Sek Kero Karchu NKBA Risonim Sa Song Tumpen si Lun Parju Panolapen Antioch Baptist Church Tumpen Jutanga ke Kan Paklang Ponsi Kijut ka Jutong Lun Atum An Pen Golden Jubilee Amen Pen Choran Isar Chorap Sarsi Mai Mesen Pen Pachunlo Namalam Sopor Pan Birta Meng Topanik Sine Kopili Family Restaurant, a fine dining restaurant, the most flavorable and exciting meals made with passion. Ethnic cuisine like Indian tandoori, Chinese, Pan-Asian and Karbi kitchen. Special food items like seafood dishes, fish and prawns are served. Pork special like barbecue pork spare ribs and Northeast-style pork curry. Wait! Not only this, Durga Puja special buffet starts from 17th and valid till 19th of October 2018. Also, the restaurant does catering order for parties, events, wedding, etc. It also offers free home delivery services. Distance and minimum order. Within 2 kilometers, rupees 500, 2 to 5 kilometers, 700, and 7 to 10 kilometers, rupees 2,500. For queries and services, contact at 6901312934 or 6901312930. Kopili Family Restaurant, 4th floor, HRSA Complex, Dharamnala Road, Difu, near Bazar, India. Big sale! Up to 20% off on baby wear, 5% off on grocery items and 6% off on beauty and personal care. Also special Durga Puja offer on ladies and gents wear. To avail this opportunity, step in Saraswati Superstore right now. Home delivery services are available within 3 kilometers radius of Difu.
For more details and services, please contact at 70024 56806 or 9957 537019. Saraswati Superstore MS Hans Enterprise near Mamta Pharmacy, Defu Main Market. Hurry up, hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Defu Manje Road, Karbi Anglong, Defu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Defu Karbi Anglong, Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Defu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. West Karbi Anglong District number 6 Pitungreng Thama constituency Chongkan Rongsupi Angkang side to the Kihararatum Sok Kimi Parpidat Ajok Kaning Ria Potak Paikuni ni Pai Pli Arni Katnya Salong Perang Kepen Birtanang Pali. St. Mary's High School Annual Day Celebration Ajay Mek along Aluhi Sarpo Aman Ben Karbi Anglong Autonomous Council M Jagat Singh Ing Teacher Tongdun Lapen Manpeng Aluhi Aman Ben Defu Diocese of Bishop retired Reverend Paul Medgat Defu Diocese Vicar General Reverend Father John Timong Italy Pen Reverend Father Embed Rosio Defu St. Mary's High School Manager Reverend Father Thomas Maripurat Defu Dyson Board of Education Director Reverend Father Tommy Pelly Reverend Father Saji Lucas Reverend Father Saji Satum Chetongdun Defu Don Bosco School Pen Thanbang Kasang Rong Parpi Lapen Monica Derapi Reverend Father Sister Brother Lapen Prek Jamakai Lapen Anim Kiri Matum Penan Pada Rongsar Hori Terang Jonas Singh Tiso Jensi Ingling Lapen St. Mary's School along Ketarli Dun Asomar Apia Potumta Chetongdun
Alhi sarpo amat pen gachetong iam jagat sing independent lam the kichai pon ke Assam along riang kang along Karbi Anglong henlo ke thenai setame ke Charlie Adim mate school college aphai avelang alang lihin pen Don Bosco arori matum pen school college Karbi Anglong ang kang along kang pupon the pot kachoro alam the pajer pon Dhansuri constituency ke parloang kang Dhansuri Sipnagar along Dimaraja Kharnai mate Dimasa Richo alang teng phaikuni ni phai pli ani All Dimasa Students Union Dhansuri Zonal Committee tumpen ke pangthera sai ke denga birta pherang ke pen card ni susa hemalong birta nang pale All Dimasa Students Union Dhansuri Zonal Committee tumpen ke patir pi pon along Dimaraja Kharnai Committee tumpen ta chirap chito dunsi Dhansuri Sipnagar Dimaraja Kharnai mate Dimasa Richo alang teng ke pangthera sai ke deng labang solang teng along ke pangthir penan parta ke rai kom japan sarkar pen RD ke PJ pan Dimasa locharia saung pen kachuningri padopon labang solang teng along sarkar pen ason kaching thura warsai deng ponason te Karbi Anglong penan parta prek jamalong ripen ki joi kelang aphan ke wang abang duji pota chirok to bang phuatum penta ningje pontu iconic place. So this Kharnai, according to our history and the forefather says that this Kharnai was since 12th century, and we want that the government will support us to register and to recognize so that the people will visit in our locality to see this history place. Ada birta bangila pans kang ton poniglo do methagmi korang thu